Oras selamat pagi bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Paima ijalo hita regapan sigano pari bata bani panorang sogot nerion. Pasada hita uhurta martonggo hita. Puji-pujian terima kasih isombah kon uhur nami bangu Tuhan. Bani ganup diar layakmu nadup icalohan nami ari lopus ari saganjang ni mingguon. Jana bani panorang sogoton petotap mangelek hanami ibagas turun ni uhur hubamu. Patorang kam hatamuin nagabiri kapan ban nami bani panorang sogoton. Asi bani ganup tanggung jawab nami saganjang ni arion. Tetap hanami maronjolan bani hatamu nama pasingin. Nagabis suluh ni parguluhan nami. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jalam rapakon tonggo namion. Amen. Bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus ijape na siyang marian bani panorang sogot nerion. Nabuy isesehan nami marhitehon ni channel YouTube on. Rigapan sigano pari bata sa darion Sabtu tanggal 10 Juli tahun 2022 ay tersurat bani buku Yesaya bindu 47 ayat 10 das kubani ayat 14 makatahon sonon. Lo janiin ho ibahen buwe ni si podahay ho. Jongjong matongon sideya mangurupi ho. Sisibari langit ay. Namardiatehon bitang-bitang ay. Napabotokon ahana siol rohbam. Bani ganupol tak ni bulan. Tonggorma. Songon topoh-topoh do sideya si bois konon ni apuy. Seng tarpaluas sideya diri ni humbani garani apuy. Ay apuy ay sedo bahen pandadangan ay sedo apuy tataring ay naboy sedo horan. Takas tumang isobut ibagas sa taon bapainang nilongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Sonaha jaloon ni bangsa Babel bani panorang icia uhuman humbani naibata. Totu maralasan tumangdo na bata anggo songon nasahira manantang bangsa si paju begu-begu ay bangsa na ipake na bata ay asilaw patudukon haguguhon ni sidea jana kuasa nabuhi pataloron ni sidea padukon rosi paluakon diri ni sidea humbani uhuman nasihol bahenon ni naibata. Masisonay, bapenang nyalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Saur ibotoh kita rombang bahasa halani pardusaon ni bangsa Israel dopak naibata. Gabi ihum naibatado bangsa Israel janah terbuang hubabel. Artini ay maningon do takas bani bangsa Babel sedo halani nalang marguguh ne bata lahu manguhum bangsani tapi ne bata mamake bangsa Babel lahu manjorai bangsa Israel ase uhur ni sidea tengir niur ni sidea hapor sayon ni sidea mulak hubani ne bata hape ibagas kenyataan ni lubih humbani na dumma ipatotap ne bata na yondoskon ne bata hubani bangsa Babel ahana ibahin bangsa Babel dopak bangsa na hinolongan ni ne bata ay maasi lang paturuton ni ne bata bangsa Babel laho manduruhi atape laho pahirihon goran ni ne bata sandiri marhitehon ni bangsa ni ay maasi bapainang nilongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Ipatugah ni batado marhitehon ni Nabi Yesaya uhuman nasihol jaloon ni bangsa Babel bani panorang ijia. Jana haganupan si partondung, haganupan nabi-nabi ni sidea, haganupan si panjahe ni sidea, haganupan na ongga marsukun hubani na pentar-pentar ni bangsa ay langboy paluakon sidea humbani uhuman ni nebata na roh hubani bangsain jana uhuman ni nebata ay ma apuy na bulon
sedo apui tataring nabui mandadang halani sedo apui nabui dohoron ai ne batasan diri do nagabe apui bani sedea. Totu bapainang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Gabi apo-apo jani malas niur doon bani bangsa Israel halaniaha sonai matongon serius ni nebata makaholongi bangsain agebe sedia terbuang halani dosa ni sedia tapi izin ididah nebata lang taluk bangsain manjalo uhuman nalang topat na ibinahin ni atapin na ninurjahon ni bangsa Babel tapi nebata sendiri dohuma serius lau paluah konsidea humbani bangsa Babel ase on mahoma nagabi si Jolomon bata jana nagabi parguguh bata ibagas parguluhan ta si gano pari bapay nang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus serius tumangdo ne bata lahumanobus kita serius tumangdo ne bata paluah kon hita serius tumangdo ne bata makahulongi hita palado ibere ne bata anak ni nasasadain mate banu hayu persilang halani ai ulang hita mangindahi parutungan humbani dunia on ulang hita mangindahi parutungan humbani astrolog ulang hita mangindahi parutungan kumbani na pentar-pentar ni duniaon tapi pindai hitama parutungan pindai hitama haguluhan pindai hitama pasu-pasu pitah kubani na bata halani na batape serius do paluah kon hita na batape serius do paluah kon hita kumbani perjabulunan ni dosa ase hita pe serius mahumani makargahon haluakon nadop ijalo hita humbani ne bata marhitihoni na tetap serius kita laho makorjahon harosu ni ne bata makorjahon parentah ni ne bata jana padohkon dirita humbani haganupan na ihagigihon ni naibata halaniaha anggolang serius kita makorjahon titah ni ne bata hape naibata doma serius laho paluah kon hita totu apuy nalang tarit topi do nagabi uhuman bata jana lang maroso na bata masa ay ibagas parguluhanta halani ay serius mahita laho manramot kon hapor sayonta serius mahita mangirikon Tuhan Yesus ibagas parguluhan taon tandani natongon-tongon jana ihapor saya hita bahasa Tuhan Yesus dotongon nadoma manobus jana makahulongi hita 100% ase gabe parsimada hita bani haguluhan na pinasirsir ni debata rossi sadoka nedokani amen martonggo mahita ajari hamhanami tongon bapa ase ibagas parguluhan nami si gano pari songon serius ni ham makahulongi hanami jana paluah kon hanami humbani parjabulanan ni dosa sonai matongon hanami ari lopus ari ibagas parguluhan nami si ganup ari homa ase serius kanami Tuhan laho manramotkon apa makargahon haluahon na humbamuin nadoma ipatalarham marhitihon ipakopkopon ni anakmu Tuhan Yesus Kristus si paluah kanami ase barang ahape tongon Tuhan si horjahonon nami tanggung jawab nami sa ganjang niarion ihorjahon hanami mahumaniin humbani bulat ni hur nami buah ni hatari makasihon apa tenger ni hur nami hubamu Tuhan Yesus Kristus si paluah kanami amen jalohamma pasu-pasu na humbani Tuhan na batata hidup ni hurni Tuhan ta Yesus Kristus pakon holong ni ate ni na bata bapa apa parsoran ni tundoy na pasing ma nama kasomani na siyam haganupan amen oras mabat taganupan bapinang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus selamat mar akhir minggu mahubat taganupan jana selamat menikmati ma parsoranta pakon keluarga
tarlubih tene manjalohon resi mandaihon hinamatin ni persoranta pakon nebata itonga-tonga ni keluargata. Shalom.